Sompa 93.1 FM, Sompa 98.9. Awie yakabom eso se baby awobia no. Juma yama wahanso. Yatra si ensam no doso awie na ye de eba. Ye boabo ye ho awura dem ha ya. Dom kase ye wo Ghana mrase betwamu. Be se aduowotwe ene akire akabom afrensam twofo se yen kan ye ho nya fast na ye meti asem babusua asem no so ye tie bi ye besam mu akire mo. Ayabakwa monten so na ya ne yamane boni kwam redro kwa kodi nkomo ne yawese Ghana fo anka sasane amamuo eno ma Ghana esibi kono san eno moje ne fa na edom kuma ya wo Ghana emrase bedwamu no wonam wontrene abadi akire so nyamfo Ahmed Ibrahim so ma wode asem bi amansam twofo Pharmaceutical Society of Ghana one mo so atwokrata de aba atrasa babi anu ma keka kona busua mu ayadin amenro pa wo mutumi nkonkrofa manso na akwakofa bi de aba ene ewiasa ye ketewa wone ye wokura mobile phone a etimi pia ade so ma wobi na obi so timi pia ade so ma wobi no omafurase ye omokasa na adentia afoforo bi ka weremu ne yedne nyina daba so mo se wia prompt breaker se bo shanun so wo content afidie no so a ensema wodro nyina obenya bi na wakenkan www.sompafmonline.com Facebook ni Sompa 93.1 and na YouTube Sompa TV. Wajon chira na sensu ye no ya fafa brabre pam ya bakenkan na kama nemu wada ma ya hye no so se ensema hodro ya bakenkan no manon fa ho sanfa ho a bia na yentumi ankenkan amfa amawo nyuma ko bia doroma eno maso ya sene ye kan for dia ma wo se abe herbal clinic e wota no so apatrapa new site wo honhum fa no honam fam yare bia no wotenete na wote ama e ma owura mfi se kens a eyadwumadi a efiada bia wia no mienu kosi no miensa ene ba wakwa mu Canada akompre ko ho Japan ne ho asem na mpempi no ya na wotate ne ha nyame ya dum efiada so obeto aso saa aduro na wia e bia na awodew waye bosa uhu ne ye wonye menyare nso mentia po a malaria na ha wa na seten eye haban heba misa no ho asem ana ye ka na ye de ma wobere pam ye bechecha ho nsem nyina na ye de ma sa open internet ati apo na de ye wadwuma bia na eye cloud internet kuma se top high haya anwo wone ye nuanom love fm ana de hwani mu wai ne nyumakuo bi a wan maso asene brepam yabaka wan mo nyina ho nsampa de akere wanuanom mienu ena yatena sie medin ene akosia ajiwa kwade boate menimenu nana kwabna kasafe yankaja enguma yenuanom centers bebre nso asomu a awiai wode ensam ma ade hye ya edi akoniaba edom kase ya ewo Ghana marase bedwamu no Ghana marase bedwamu no se wokọ hono mu a ya chemu mienu ye wobonkuma faso ye dom kuma no ana ni fa faso ye dom kase no na edom kase no afresam twofo se yemra mpanisa kwa metuate a na aban atenti ye magi asem yi na ye ntesem na ye nsiso na wiase nyina obi ahunu asem a omo eka omo san twofo mo frɛ na asem omo de mansam twofo nyina ene se wo man sana hene ye wura Ken Oforiata papa no mpanisa beba beye bi wa meye ni nyina ebra so se papa no omampani ne nado dankwa akufo ado Ghana fo tumi ya wode amano no wotimi bo obidin sa asemasi anaso obenten koya adwuma wei kwabra asemasi koya adwuma wei na saa bre ko no omampani ne nado dankwa akufo ado tumi ne sonti no wasatimi bo wudin sa masa me na me bo wudin sa koya adwuma we nanso adwuma no machi ade afiri wo nsam de omo ka gina akire omampani ne nado dankwa akufo ado ene se o man sa na hene yewura Ken Oforiata no eye baabi odi adu no omfa so hwa efri se enema nkoye kura ewo sika semu ene sabi obi kura na woni bibia afa amanyosam ho a na wo kasa na odi abanya tem adane amamuo no nkoye amamuo no nye enema nkoye sika semu nkoye ni ade ana omo tese omo aye nhwehwimu bia fifimu atesemu ababa nema bi mu amahunu se sobo no ankasa no afa na ohun nipa ye de sobo no bo no a ebeye yi na sobo nipa omo de ba omo no omo ye mienu na di odi kan ya Captain Amband no ebo ne nsam benkum so no eyo man sana hene ye wura Ken Oforiata etoso biam nso no opani ba kwa fe de Charles Adubu ahe wono so no woka ho den sadi pa mienu de omo mpene tenten mpene tietia bia omo mpene toto mpene nuwa bia masa yenyi sa nipa mienu firi ho anya sa omo ka kira abanu play nyesa bia play fa se ente nyame ya adoma 2023 akohoma bosika no ye kwa kenkan wo mo dom kase no mbefa mo ho atwen wo mo nsifie ho
Obu sifie ho kro no betie bibia kra so wampani na do danko akufo ado anya sa adwuma no a na ebe na ensam ekoso no wowura andikumi asante achemra se betwani papa no na ekasa ya wosesam twofo momaji na wiase nyina ntenka members of parliament your majority your majority caucus na ye gina ha ye represented dodo a antumi ama for one reason or the other na ye pese ye ma ye mpanifo ye president te se niema ekoso nansen wo man mu enye ye nika ye consult ye constituents almost so express the same sentiments and inti ye the kwame bre so afa leadership of parliament so any leadership of the party so sema omampania so nti say ye pese animu ya no ye ma yewura Furiata our finance minister and Charles Edubuahin our minister of state in the ministry of finance and tranchen na abayadwuma enkoso sene ye be ya the confidence beba economic system num na de enkoso also so ebeba eninti ne ye gina ha ka se kobase de ye kan o mampani wantie dia eniema bia o de beba parliament ha government business empo budget of 2023 no enye se yenya ye wo ha yi ene wo mo kan ho no ye participate eninti yesre o mampani se dia aduro yi de ontie yasem no se wantie yasem no dia yesusu yenye djuma e wo parliament e mo ye da mo se bebre nyamisha abusia asam na eda ho no andi apia ana yete ne nkan were yansam a eja o ma friends am 12 so yemaje na nkomoyi ye to aso na yakoyanim na samchofo hia mudi ekoso no wormonyafo Patrick Yabo ma wono yemra shebedwani a wojina wode momafo wo kai kwe central bato ampeso so NPP amanyoko ni dimu wono so kasai no wacha se hwe babi oman na keka kwa no wono ntena se emu obi mfiri baabi meka nkyere wo so oman ne nkoyie ansa na wono mankasa atomu ase yewura ken no frata ba paro de e wo so kɔ na sani amamuo ne sibi ka kwari nyina akwa anuano mo mampanyi na do wode wono matwa ne ho ahia entidane de nyina so obi ya de bone korampo na nya mampanyi ntimi se kyene se aduasam yenu nka eni ti na wo mo ankasa don kese no wono masɔre ya wono prese ne yewura ken onko yes, MPP for inti oman sika sema na ne tutu ya be ma ho kire ba na ma ho kire ba oman nu kwan bi so no ye nka ho asem na me hwa kire ne se oman ne ye a eye ma ye nyina aho kire ba ebi kame busu ebi kame constituency Ghana fo nyina ye inti sa ne yese aban se nhihye bi e be de aho han be ba oman nu bi o sa aban edi ho djuma ne tosu mienu Bank of Ghana omo aho keka fa yesika sem ne omo sibia omo hwe commercial bank so no me mani nye ho esan se mo na mo de foreign exchange ema commercial banks ni di juma kwan ben so na mo fa so amo hwe sibia omo use foreign exchange no omo esi omo kodi dwa no ampa se import licenses ana you can say import certificate e omo kwaje no niema omso omo de kokra no omo de kokra sa niema na sika e woso no eno ana omo de kra so ka so kofa tomatoes $200,000 ana $2 million omo tibi cheke ehu se sa niema no dodo na aba na ni nyina aka banking supervision no se be ya dollar bia e be fi central bank no ye betime hu juma e de edi so atmase entimi nkoba se obi wo commercial bank o ko per dollar o si omi de ebi ni bank ha na metima frɛ osumasi bi okrom no abro bi dan obi o take commercial bank ohun se sika e wo bi nche wo krom sign juma commercial banks any black market operators foreign forex operators deal no anintia ni nyina Bank of Ghana for juma omo ka ho bi na currency na esa also omo mi omani na omo boa na say amanfo adwuma bebre ne toso miensa president anye niema bi a omo aban nye adwuma omo kire mo ne ntia omo kasa me boa na ebi ne yesika sam bi ne common fund am a condition it's a right call
abusua wei aye won monyafo Patrick ya obo amane yeten kan we mra sebedwani a wogena wode ma omanfo a ewo kai kwe central baton peso so na asemi nti ye kwa omaso na ni amane boni kwa me redu akwa akodi nkomo ne ahwesa so Ghana de hia won wasante mantem kropon kumase won mo gene se yera kerofo ata wonko ana wontena konya so kwa me ma hai Akosia ma de so eni o mboko de Nyankopon adome ho ye pa akosia ye de nyame ase kwa me wokwa ye no sa asem a dom kase a wo mo mra hye fie eka se yera kerofo ata bre na wi adu se wase wo sore akonya so no anyambia Ghana fo gene sei wo mo gene wa atu ana won ma buso muti Akosia said ya wedi kan dia tudwa no ene wo ba santimante mo ye nante se ene masia monten nante brass bi betu dwa no dodo na omo nso omo de omo tibua eti sabre de wi be se ye ni eja eni nam enyeja ene ka ku so ye konfo ni mu dodo na wo nchen ha no a omo aka esi so se kwa bia so so wasem kafa ho openi mema ho aha e de ba Sompa FM ejo so ewra yo said ya na ba betu dwa se yewra ye futusanfo hwe o man sika sam so mrehye bedwefo o mkoye dodo na mpomre dodo na owo ho no kan se yewra we see from every pedi a wodi ase bi abetu dwa na woti ye no so se na sika ho ye me kuma famu de enye bone se so si form a ye enye wono nko an finance minister mfa so o man Ghana ya bedi biko yi ni an friend say safmafo waba okọ ban redu waba okọ nani nyina ndidi ko ban redu MPP for ban redu adenti na nko ba bedi ni e kase si form house ni si form akunya nse ne ba akofo de ya obi abedi bi akọ nti se ye se ka na MPP for mo ba be ko mo za be ko election se si ya no mu hia we na mu hia we the chance say MPP for ye kasa NDC for kasa EPP for kasa we kasa obi e ka finance they say ba umia kra ho ye because ba umia me $2 they say ba umia no ye ntenenka ni nyina so ofuli ata nti ofuli ata no wonsi form ye hu ba umia ba ne boble tiawa yo minya ma ndo aso papa minya ma aha e de ba Sompa FM se wi yo alright me ma yaso the only say for ata ni so si form say Ghana for problem ni na agina for ata ni na agufaro on yere sa for so nyere sa for ata na ba na ere o ma na atna so ere de ye gitu anye yi so ma for ata si form dia na so mo yere e bo ma no ama kra de mo bo na wie be dollar ni no ma ekosoro ni petrol ekosoro de e se finance minister no si form ye for people from man be ere amana be finance o ma na nyo no nkwane nyanse ne o kru ma obetia finance o ma na ma wan ere ai yo akosia ye gusu a ye hwe ni pa ba kwa na mi bi aka ho anya mi nua ba so ha ye hwe de ono so aka ma me ma aha e de ba Sompa FM yo enne abase ye futusanfo ye rock na ata a ono na hwe ye isikaso wo man mu se de amanfo parliament dodo na ase wonsi form se na wo so ya se me de o si form e be boy we say the Ghana si form anu odin papa Ghana say into your strand wonsi form ye huni de Ghana be wonsi form ay mo aye e be say emo ni anwa eni bibia bo aye de adai ana wotete ya brabo wonsi form yo minya ma me no wase opening me ma aha e de ba Sompa FM beto minia yo you rock and brata ina ma for parliament almost easy for asem ben na wo kan afa ye ko minia me da wasele akonya odi ama me nyamia ni mini kureni to furata wo gunu wonu masi papa ore na pamfo nyina osa bana ko si wono am ko se kwato je frika na adai ni die nko ba no wo odi Ghana so a wo ha Ghana fosa o si form kura the parliament kan me parliament ya adwene o si form e ma o man no enyo no ko na adwene nyansa e wo ni tiri be fama ni pafo no me se adwuma no na obi wancha obetuma ya adwuma na se kinu furata adai o kuka na kura ni masi ono mo siri tase oba bi o bia me da se yo we dey uba had mbe bi dia amanfo a twehie pese kan se ma hodo dia o do so papa isi ma twehie benya du twa to kwa na ne komo na efi ye de honi so esi san se dia amanfo isi etu aguso a omo eka no ye hwe se ono so de twa to kwa no o de baba ama ye hu ekoso me nia me ma wo aha ade ba Sompa FM so wie e do sumina yo
yewura kan uforiata yɛn fotisanfoɔ amanfoɔ parliament kɔkɔɔ no si ti kɔ don the kan nti no sɛ na ɔsɛ me de me presu so si kom wa chefla wo o san kaban ejiri pri wo because all reside there ban pam because pharmacy asem why no man mi eti be the magran say yenyini to anat on resign ayo akosia ma yɛmfɛntie na yɛhwɛ dodo na mo pɛsɛ mo ka bi ndɛ dɔɔso nanso yɛbɛboa de akere nya no adwuma me giri sɛ yɛbɛto nsɛmpa ma amanfoɔ mo so aka na ɔmɔtumi akyerɛ adwene bi de aka mo de yɛbɛsi nyinaa no yo kwame maya no wase why wabo adwuma papa abusua mo ne boni kwame redu na yɛte ne nka na kyɛ sɛ yɛkɔ mmɔnten so no Ghana fo nyinaa de obi aka no sɛ yɛwura kan for ata won si fam na wɔfoforo mɛtoa so na asɛm yi yɛbɛsan so adi ho nkɔmmɔ biem yɛnkɔ nsɛm foforɔ so ɛneɛ ma yɛnkɔ yɛnim ɛ sɛdeɛ akɔyɛ kanoforiata ɛne ne nkɔmmɔdie no ano yɛka na yɛkyerɛ mu sɛ Ghana mmarahyɛ badwa na ɛwɔ hɔnom no yɛwɔ dɔm kuma no afam sɛdeɛ mehyɛ me kasa no asɛ mekyerɛ mu de kyerɛ wo sɛ ɛna bɛnkuma afa so ɛyɛ dɔm kuma no na yɛnkɔ dɔm kuma no so afam ne yɛhwɛ sɛdeɛ ɔmo nso ɛsi ka dɔm kuma no ɛnam tenene abadiakyerɛ soɔ wɔsan yɛ mmarahyɛ badwa no de ma adehyeɛ yɛ a ɛwɔ banda ne din ɛne wɔnumyanfoɔ Ahmed Ibrahim wɔno nso na wɔne nsɛmtwerɛfoɔ akyɛ saa asɛm yi asɛm a wɔde ama yɛ nyinaa no ɛyɛ tie na wode yɛnti sɛ no nso ka sɛdeɛ nneɛma ɛsi ɛfa no ansa na ma yɛnsa nkɔ yɛakyi mmra na yɛnkɔdi nkɔmmɔ na yɛhwɛ sɛdeɛ nneɛma ɛsi ɛteɛ yɛne Dr. Richard Amoakoba ɛna ɛdi nkɔmmɔ Doc nyame asomdwe nka wawia yi Dr. na apɔm te sɛn Dr. Wadaroma wo kasa no ebo no mu kakra nti metima dan ho ye kakra ma me Wadaroma me huta mo me pa che say de ye hello doctor okay doctor mpacha what me nka ameto nka Wadaroma de dom kese no ade abatu dwani nipa be sa dwe wo twe ne akire o ma frɛ sam trofo se ken oforiata ebra so se papa no wo so de nadwuma to ho wo ye obi a wonim de wa manyosem mu we hallelujah ne yebeto ana se ye nyanya bibi akora oh enya hallelujah anka ya humtisem nyanso bebi a yedu no de saa na wo se ba me kan be ye bosom ye sani na ka se onya de enyin free o but ka no obi anso afi na time aso ikano adakabre iti ọmọ ya de makase se Ghana say ya na MPs no na say no because ọmọ na bit ma president assistant no makase president no am also resign na mum to we free wa na fufuro ba no hu tikakra ya fans na mum fufuro ba na sa na pie dia this is a president no am will say on also resign obi kase yewura ken oforiata kora no no ankasa no ɛwɔ sɛ nko wagitu mu sɛ baabi a nneɛma keka kɔ no ano yɛ di n'akyi no ano no dɔɔso na nka wɔ sɛ osi fam kora nsa na saa calling wei no ɛba do mampani na do dankwa kufo nya mɛka sa mfa ho deɛ na wo hu no saa papa oh David it's no kora sɛ na nadu na hia oforiata ye oforiata na hia na nadu it's answer for a long time o man ayesa na oforiata na erani o man maka ni na so calling obi ono erani o man na president ni people no oyi na ho ne one ho ya ye man asamuni ti no ohia ne saa no even though no appear wa ya enye papa no president it's hard in 20 minutes so na ahụhụ saa na the crane so first oba na mbi so ya de pa o ka mekre ko to se de o ka ono na busuasem de siko ya no kre trodo na no ka na mi ka se sa no te na fe se mu se basbasa no do so figures what they come IMF kra na bogus omo ko ye your friend is saying rebasing of the economy and no na akopa se mu ya ba yo yes numbers na mo de shares you know ni na na ye bogus and one man to one want to hey numbers na dey bogus ndi enhwe yi eduru ba bi na say dem wi afikura so na dey be see teacher so mo yes an ntino o kan numbers ni bom say yan sia no that dey doctor we no enye nwanwa say wan kasa no
manfo ya e kan ho ya mu bu o ma no be sori atia wo se e bra so sa wo sa wo di wadwuma to ho amanyo semu no enye nwanwa kakra. Oh, say we here UK. Yes, Anna Boy Johnson obuka to resign, I resign. And I miss trust to resign. They happen all the time. Yeah, ha mom na ye nwanwa sa. Ya ha de. Obedani Mugabe no that's you. Who cut your own view. Sure. But Sana was ever because economics no. Nye no kwana ema omani you. Nipo dia no I was so what ade na finance minister oye. I was so what ase. Na hu de na say koyi afrense be hade na koso. Na we dey so no na ye bibia say koyi say the open way dia. E na dia be say obi an stop no. No de ne bank abetche mfifi. Okobo bosia na tamia obebo bosia bia na ne bank de enyiska. Nti bosia bono na ogusu sa. When obi be ka say de ame wo mo wo ho. Oh, ame o mo fa be bia bia. Na do abe ka so obe economy no obe fix odi de na be fix. Odi da do na say emia. Sika na ehia ko ba ni. Na say they was say aye watam in the past mean no. So obi an trust. Na tie. Doctor yan hwa de. En China Kenoforiata yana Ghana for yen sem trofo kwa ka papa ya samua. Ma ompani na do dan kwa Akufo-Addo de anu ye bre Ghana for say. Na so afo no de obia gina ne na so a wo bo adwuma se de se. Na even kura no Kenoforiata ye ka no ho asem yi. Wo kai Dr. Mbacho temenka. Hello, temenka. Dr. Mbacho mete won ka na oda ro ma wo temenka. First man do nka just all can say me bi. Facha me na me busa se Ghana fo bebre no ade ensa kire papa no so a chese. Ene ma nkoye nyina eye papa no. Omampani ne nado dan kwa Akufo-Addo ne Ghana fo kasa ye kire yen se. Na so afo no de obi abodwuma pa na empo Kenoforiata yesi onyi ni mfiri ho no. Wo kai covid bre no a papa no ene lidi ya bedru sa menti die pa nti ene wo se ogina so a wo pam papa no. So eno nti na ye ka say enko fa wo namfufu ene unuanum embebu man no. Eno nti you cannot rule a country with your friends and family members because who you need eno nti na ye na now the things are no. Officer yes wo aye no bone. Ene won start here. Na yire ho so mo ko na nche bia Afroyata na die nimu na mo ko yi Ghana free IMF. Ya na no de nya ajepa first budget until a magician, Afroyata a magician. Some baby. Na fe ni ba no akwa bedu say na fe uyi ni sa na say the way you na. But sa na was eba. So onye obusheni a nka won feel sa. No answer o ka kofi. So say the odo do. But on chena obi somra. Eno ana na we de ni nua ndi won timi nka. De kosi no no. Enti okay. Ya hwe ni say majority no ma be kasa nipa be say duowotwe o ma be kasa. Ma ye press conference we ya de nsam na babonten. Wo hwe de economy mpani ne nado dan kwa Akufo-Addo nsam o mo kan obetie because o mo bokoko say 2023 budget no ene say wampam we a ma wonsi hokura ma won fa budget no kura ma hokura asem emunya dudodo ana eno de o ma anka ne yi mum ene de o ma anka ne yi so te say mummy no nyina mo bom na de na besisi the most artist mo kan ntema ka bi Afroyata no kura no resign na mo manka na be ba se na yese mo ye na ye na ma bisa so mo mo na mo dade mo nam kom wo nyom ne nanam so enti ani ro manka ni enu ansa be ka se ye pese we no obi foforo ba enu an enko ka bi o de ka ho no ka na yese wo threaten wo huruma so enu de nye papa do de ka na wo ka wie na wa anye de a na wo de huruma na ka ho ana no anu Doctor ye nim say Kenoforiata na no ada ya woni IMF benefo yi akodi nkomo yi nigna no ye preparation towards 2023 budget no ye hwe direct or indirect na benya impact bi e wo 2023 budget no so ana pe de keka koyi de ko nyina no say me nim nsam no nyina e betuma ba say parliament wo mati asemi ya ka ho kra Ghana for nti so de ase eno na ama o mani abrisisi eno ye very very likely say Sembia beka ho a Ghana for yenti yentwa o mo kakra because na asa wa mo ken ana no man kan last week na che se bibi fu from Ghana se bibi as san Ghana no an say $1 no kwa na ekoso nyesa last week na ekoso timi hu se bia bibi fu from Biaba ade kan say
More parliamentary me can't chile Ghana for more call about the making number. This is a Ghana Gua, na MPP na go. Because kwana beti ma yire nanado. Amanda year there also way. I feel no more yes sir. A year bit too late, what I say. And doctor, Yanshe calling na nipa bebre call say aban no enya reshuffle no. Nko ye reshuffle we nyina nke ye nte wo ho. Oh. So in some no doors yo. Omo kasa omo nko IMF. Ho na wo hwa abohu say omo nya de. Kuma so kan ho, ye nya kuma wo. So na me kasa ye nko IMF, on say nko ne nko kira no. Omo kan sa wiye no. Any 2 months after na de ye gu yo. Enti de poti pa na omo kasa na omo hwe ntia, na omo kasa. Omo de omo asem nyina akogu E level so. Ade ba ko pe betim de sika ye hia ba. There be E-levy was estimated say 1 billion. Now, fair than a mudi money support is say, 1 billion at the end of the year. It is a money. No clear one, Kuma can be. On the case, young corner, young coach, young IMF. No one can. John Kuma. Yes. Nti yanhwe sani pamienu John Kuma ene kenoforiata ya ye ka wo ho asem yi. Obi nso afrase ka se press conference ya ba ile obi nso ka se ebe ya Dr. Ernest Anderson kura ne wone ye wo hwe sika sam so wo man mu nyina kura no se ade ne etire ne nya na efom no so nye wo no mo ya adwen. Papa se me yi Addison adi deputy governor ayi second deputy governor ma mean second deputy nansi abaka so Ghana ade na ebe jai nansi ya azambe na okay ye ti hu ebe jai nansi ya se kuma no se hunu no abi na ono so kan enti wo si so mo nyina just said they acquire no say Bank of Ghana no moti ho na ye kura yesika mo na mo hwe so e call from no one president yesika na da ho na ye call from do enuma na moto na dos so na won no na we die Bank of Ghana no what in tuma kobo finance minister dia no e na mo de kosa the I say Bank of Ghana go bi ni ho bi akoka finance ministry ho into omo diska no na mo so di kosa Senyame ya adom na sa esufre a dom kese ne Ghana fo esu no omampani etie a ebema kwa me ya exposing nkofo bi wo ho. Oh pepe se fofo be mu a on be hu se hu na akoso no edoso kra sente ya esidwene edoso chensa nyina ka wona mo pese o mo resign no because obi fofo ba o say say dey ati hu dey tie no enti Addison ka hu first of all oji 125,000 cedis a month. What do I say? Professor to me, yes, I got in 1 year or dinner 1 month. I didn't know it, and I didn't from 2. The Tiana Cacas now, yes, say what that or more deposit, what don't massacre, and it is a cobonia, onka, or no money now. Sanity. Then I, and you also was a son, or Munina, or Zicano, or the son Munina. Doctor, yen common say, Doctor, yan say, per the Ekika Quena say, etimi a yes, said the Ghana for Ikaya. Per the damage Ghana for in the enemy Canoforiata across Ghana no. Nipa oba be replace Canoforiata no here no so problem pa ho. Oh, only problem so ko Foriata no because I know na we wo be ye ni. So but e be ye din. Just was so gire wo pa wo so wonnim ade a wo be ye no wo ho ani die pa. Enko fa book textbook ntem hu no ma ba keka kire Addison ho anum textbooks ngwa na o maka. O so wonnim from wonnim economics ni ye. Na ultimate friend ni pa sa wo hia moa tepe wo ko ho chimu say that friend said na ha say na muti ye no ndi ye be ye no say sa wo gi advice from people ade na nya won ko ade na wo da chi so ho za that is the problem that no ma ya da from team ko boni a obi anka ansa mu no wadwene mu do nyansa ne wongoma sua mu no wa hunu bi pense majority ne minority ni nyina e call for say one single person yes haken wa hunu bi sa pen. Oh, there be insista. Nti when in the history of Ghana, when you record kasi pa ho. Yes, first time about that. Most of the time, minority because they unity. Na majority is all company. Sanity. Na where there? Omo nyina bo say unity. Na just say unity an. Na na do ntimi nya wo fi. So mpo was so unity. Sanity. Because when unity someone sika buying spending someone approve. Ever ma dey na be. What I say? Omukra bebre na vote sa. Say majority for na vote sa say unity. Now so unia. Omo be vote wa yi wan ka say di. You make out I say.
Aha, no the next. So on yedia. Minority ni nyina be join majority for no. Omo vote so the begin and nedodi or be raised by force. Impeached. A vote of no confidence and vote of impeachment. Okay, impeachment. Impeachment just a UFP so by force. Hey, Doctor Das na nkomo e free china kɔ no ye beto aso ane aba wo nkyɛ na onim de yɛro de bia ma yɛ da asepa wie. Yo me da wase. Dr. Richard Amwako ba na yɛte ne nka obi a wonim de ɛwɔ amanyɔsɛmu ɛna yɛne no edi nkomo na ma no guso yɛ ameka ɛdɔm kuma no afam nanti ye bɛkɔ akɔso ahɔ abansa berepam na yɛto awo ensam no so. Na gara man panyi na danko akufo do oba santem nkyem to abono. Wakɔ me fida da mu wo Check FM ekokodi nkomo. Wabra na Captain Koda wote adwamu. Enkomo twetwe no mu ano ena babeto mu se yera Ken Forata. Sene Ghana fo bi no mo prese yempam no. Wana man panyi ni wo hu ne se no zo. Yera Ken Forata de nyame anim ni wo bo adwuma papa. Ne modern mo. Na hwan kra ne betimi de natoto no wo se de pam no ma ne yeye na hwan eno ba be ye fotosan for ma gane mu mom ye tie man panyi ne ba de edi ho ye de beto so. I came to office in 2017 under an IMF program, stringent program. This same man was able to manage the affairs of our economy in such a way that the first 4 years of my first term, we were one of the fastest growing economies in the world, an average growth rate of 7% a year. From the beginnings of an IMF program, an economy that allowed us to initiate the program Planting for Food and Jobs. So somebody who's been able to do that, nothing so why would I say that? How do I do that? What would be the basis? What is the rationale? So I can say, first time no crowd, no so near. Matter now, I'm sorry, I can say, repeating my second term. I repeated him for my second term. For me, their performance in my first term was excellent. Let me use that word, excellent. A little difficulty. I was sure way a Ghana man panyin ya ten and cannot just say, Yera Ken of Rata, there was one of Shoropa, and Tia Rasa also. Don Cassiano, dear ba one more chassa, Mampanini yam Pamun no, sign and a book see. Afei ma yen kodom kuma na fam na yen kotie odemyanfo Ahmed Ibrahim ya wono ayedom kuma no trene abadi akire wosan yemraso bedwane adema adehye ya ewo banda na nsa kra na Ahmed Ibrahim be kasa no na Haruna Idrisu ya wono ye sahen adema dom kuma no dika kasa asem de se play no na da hoye o asem de se da hoye hu hia kra se e wo se bi ye kopɛ kane na jantia bi ansa na ye hu sa asem we se ye fufu ana se tuntum asem no dika da ho na yen tie odemyanfo Ahmed Ibrahim. Enra Monday 2:30 1 o'clock business committee of parliament yeshia no ehona minority leader honorable Haruna Idrisu o katre majority leader say the week we ya wura mu say wa won say o mo mpese o mo sake finance minister no na onu minority leader no the minority caucus e the motion be for impeachment of Ken Oforata and they ba parliament ya also no majority for so have a press conference and the year can say 275 our parliament na minority for say omumpe finance minister majority for so say omumpe finance minister. It should not be just a matter of press conference. There was a say said the minority leader Haruna Idrisu Kachiro mu say or the motion no e ba no omumfo 138 MPs no embe support motion no na yen impeach finance minister no ba man nkosi ha aya Near Tosimienu say Usha press briefing ya no minority majority for aye. Nanke was so muye dada because omuko cabinet emra na ye ka say yempe ofuke oforata yempe oforata near president kan say emra na Ken Oforata using the data bank as sponsor MPP campaign no more for using the data bank as sponsor MPP campaign yaba power means no so president afa minister of finance say a compensation be no dia compensate Ken Oforata so say no say dey onyi no
so the majority for edwini Ghana ho a omo beboa ye minority for na ye impeach no per the Haruna Idris's motion. Wei ayeye wura Ahmed Ibrahim waye dom kuma no trene abadi akire wasan ye maraso jane de ma adehye ya ewo banda na asemi akoye nkomodie nti yen kwa ahoma no so na ye ne enuaba na ya chiritwie enkodi enkomo wona na mpempiri na ota boy amane efiri Ghana maraso bedwamu na yen kohwe dom kuma na famu so no omo kawiye no san na eho esi ekro na ya nyame asomdwe nkan wo onka osumini abema na wapom tesan Oba de adom ye ho ye. Se say wo na ya wo boy amane wa na ye down enkramantam ne ya tie okumase no kumase fo ani age pa fa ba bi enkramantam so te sane dom kuma na fa mra se bedwa kra titiro Mamenda wase ne akwanya wodi ama me awie yi na se de dom kuma ne de aba se sanse nei ahokyira beto adehye so enu nti oman foto samfo oman panihwe na ompamo no one na bedi akire chasa dubu ahe omkope baabi ntina yenkope obi fufure nei omani sikasem ombetumi achichiri de agina ne nanso na koba ni sei no se edom kuma no ekame ayese wo makoma tom yem esanse na hokyire no edoso dodo na wo mababonten abekire mu ebra no nyamfo Ibrahim Ahmed okasa no no okire se endra ebra business committee ni tena ase no na omo hihye dwumadi enne ekosi ni fieda so mra se bedwa ni bedino eno odi tu majority leader ni mu se nyame ya adum a efiti na ekoi bomo edom kuma no womo be fali motion kakraka pa dia beto mra se bedwa fie se speaker nhwe na se bedwa fo ni so nyina nyintum na omo nyina so empamo oswafo hwe omansi kasem so enu nti no omo de kire se de ne ko na firi wo mo kra chen aba no wo mani age enu nti no omo hwe ni mo se omo motion o ma file no speaker be je tum na fe ebedrum ra hye bedwa fie na sei omo to so aba edom kase no JPP no edo omo numbers ni be tai wo mo edom kuma na chi na fe anamo bi ese so omo tu kosisi oswafo fo so mansi kasam so je beje ni sem adwuma ne ne tu akonya afiri ne tu no ene wo mo befa so na wo mo ahwe na me ne prepare me no kasai eyade amra hye bedwa no wo ma hye omudwuma di ase na bra speaker of parliament Urban Kingsford Babin otena na adwam wo hye ma dwuma di akoso no ene wo kire ye se na hye bedwa fo miensa bia wo madwuma ase etumra se bedo mudwumadie maako 15 sitting days wama medo mudwuma ye wanam so esama no wama privileges committee no nyame ya adom a wochena wode na temu anyina beba na yebeka ye abra ne parliament ebeko fie no ononyamfo se chairman sambonsu ya majority leader always concerned bi eche ye say privileges committee efa sam na shebedwa for me ensa no enka opese omofa no as a statement eno no chairman present statement ni wi a recommendation and findings by the committee no is totally approved by the house now so dom kuma ni se da bi omo penny statement form wo mo penny se be motion na ne omo debate wo hu chenchire chempa na no achi speaker de question atoso ada se ye head count ana voice note anase by voting speaker si nyina achi no ebra okohu abrewa no abrewa ma na dwen enu tinyame ya adom a wochena mrase bedwa ne so mdwumadi ase ya ene wochena odisa wuli nyina beba ada si nei mrase bedwa fofo no miensa no parliament ejiro mutumi so na speaker ejani tumi so ajo mu nsem akonwa adikro mu seat vacant anase empo no odi rebo mu kokko se fi na krei emo mu nyesa de ni bi ma ye na wase ye nua ba na ya na minia se mi jawo kakra mu a ebra ononyafo hari na Idrisu ono so ode ne welcome note emam na shebedwa no okire ye se ensan se Ghana yehye na enkankan sidi na entimi enye adwuma na dollar ne twia na atwi ne munti no ode adesredia to speak animu se parliament nhwe na wamonto wamonsa enfro so afo hwe o man sikasem so yenya mpamu ni
Any afe Bank of Ghana mpanimfoɔ ononyafo Addison wɔn mmerɛ hyɛbadwafie na wɔn mɛkyerɛ kwan a wɔn fa so ama sidi no atumi ama ne homne so ne dollar no ayɛ pɛ aboa ma ɛnɛ ɔman dwuma atete apansam no atumi agyina ne nan so. Yɛda ase papaapa yɛnua ba na ya kyirikyie na yɛte ne nkan ne nyinaa no ɛyɛ nsɛm a ɛgya ɛbobɔ ba fa Ken Oforiata ne mu nkɔmmɔdie sɛde dɔm kuma no ɛka ɛna afei so dɔm kɛseɛ no nso ɛka no prɛmtoro ɛkaseɛ no ne Sompa 93.1 FM Sompa 98.9 yɛpem akɔ yɛnim ɛwɔ nsɛm foforɔ mu. Awusua ya kwa umano so na ya ne panyipa bi aba na mamuo mu nsensem a wabere mu ye Raisa Kamon kwata akwa kodi nkomo na ya hwese aso baby o my Ghana ya keka kono eye maya na ye ra mu ha o mejo so na ba cha pom ye de me ho ya ye de nyame ase wada ma afre wa wie ye bokọ ye hwa de sesia no dom kase a won ra hyebadwafie ana won mo ankasa kase ye ra Ken Oforiata ye mpam no ene ya dom kuma so de wo de aba abeto so ma fe kura de akwakwa wie se yewura Addison so wono so won resign sa asem yi sign na ka kire Ghana se yata sa asem yi a ede ne wo se yehunu. Well say amamuo no ye de hye won sa na ye pese okrakra no ama potokasa de fe no socio economic development. Say nipa na ti kromu hokra na ye ho behe hayen na ye sikasem bekọ animu ansa na ekuro na nkasa na oman na nkasa nso sikasem akọ animu enso ye hwa break akra ni no ana say yewura Ken Oforiata ani NPP aban ba ye ye sikasem no enko ye sa o bebi akeka kọ no yade enugwase abetu ye nyina ama ye ho akyere yen timamfo no ho kyere yen no oman na nkasa nso sikasem nso enye who fail to honor your loan payment the whole world no a very big infraction enti sene medika kan no yen timamfo no ye ho enwono enye yen bete sana ansa na oman na nkasa sikasem so anwen ne se a ne se sa mpeinfo mienu yi omo na omo de da no finance minister nanka ya tro ye wo airline wo ho a ma Bank of Ghana ne ye very very autonomous na chese obi antimi ene ne enhihye bibia ho but o hwese ne ye system ni sikoyi a akwese wajeja no ho ye bank governor no ama sese ye reserves ni nyina nso so ho akwatwe ye betratra ho saa wa hwe ya asemato ye ni ayewura boy ha kakra se wo my Ghana mu ankase ya bakwasam no yente asem yimpanyi nsem da se aban a wote akonya so na aban no ankasa ne nkrofo won mo twa ne ho ahia asase ya won mo kire se nipa so masia na so obente de ye mparinti ye mpam no ifra akonya so wakwakwa ye obi a woni mu de wa amamuo mu sa no boa yo eye enkitawudie bi na ankwa yie wa aban no majority for no ntam se bi aban na so oden ana se die ya ankasa na asia ama o man yaduru ba bi yaduru won say yadan oman ni sikasem fruma no yadan na che na mum baby a ekeka kono say yan sorry a whether majority o aban or tisu o seden say yan sorry a dia semfu fro beba o won say kase sorry ni aye momume ni atwi dawre ni aye dede wo kromu a eno susu ede ne ho ena say parliament ankasa beka say be fe the censure no eno susu ye betimi dia ye ne de yi finance minister no na mom say aban na ni nkrofo no ai wo parliament kasa no na che say omohu bibi a ye intimamfo no ye nya nhuye na nsen so obehwe a nana ba ebo apro de ba ye ekokumasi especially who de esi wo ho well ebinim de oma no te say NDC for na organize na say NDC for kwa no matumi organize we ya enu kire wo say e wo say sorry
ade no so nya ndisi for timamufo na ehun se niam a mo ye no enye papa enti se aban empanyimfo e wo parliament ye betena ahwenhwe han ama niam aginsem a se na to je o mara na kyesa sa na wontuo no adom kese na tu no kura no ebe boa wo man no kwan bi so meboa. Of course, anybody, I didn't watch him now. I didn't hear ye. Oh, for some time, you know, on one about out to say, I am a young coda. Now, say, oh, Sako. A honor was so resign. A Bronia, Ninko resign, share a year quartia, yadi a British for the Umsika Semishan and say, or the a taxi because ya, Anya, what's a my chimney, my cotton baby. On one prime minister or share also there be a matching home a cotton baby. As yet the idea, I didn't yet not home. I didn't yet not home. Say, ye forex, what lose to control, loans, what lose to control, investment, what lose to control. Say, then I would make us say, what bomb more than power, and then no finance honor, and then pa no bomb more than. Say, baby, I'll cut you loans in the banner. While do company Ashasia, Ojiji home to us, and we argument Yama or see Piao Cano. A hawk crowd say, Unya loan Bioma. So we a loan expert, loan no crown, you see a chow, I'm a Unya beam farmer. Yesika, ye manage your hands so, and also so aquatre. And she say, you know, Yanya Daniel say, also I won't be beyond today. And on say a hard view. I was sent, Yabe be said. Ye pese take his steps ni ehwe se betimi stop inflation ya nyama bo kwa na ekoso omo ton ade dwedwadifo obi anwenwe chese u again no encourage ben na odi ehwe nipa no unka hwe ene yatim ese enye ayira isake yan radio sane asase na binimo prese yera ken of rata wa ba resign ya de no yenim sa hyase ya che kozi se dom kase ni mo ma sori ya ababe ye wo ma gana mu no we ka kire ya se o ma gana mamuo mu ankasa sa family and friends no ya de awurawura mu ama abusuako we ye menua ntimi mpamo no ya de no di wo man ni nya wo kwan bi so good governance, you know, tenets of good governance, you know. Bibi o ha your friend in nepotism. And then they say unia any obi a woji unia share adwuma mu obi so qualify but woji unia no eno enye good governance because enema be sadema we nti na mpanyifo atena se ehun se odi unia kɔhye aban mu a ehun sunsu aso no eya na ehadwen eno nti ne ya to ne din nepotism yes ye nikwa so obi aye bi enso so e papa ye na na duba ye o ka bibia ontie because ati obi enim say wo fa say unua o so cousin na odi na kɔhye ha adi nso a wo ye nsu so mfaso obi amaso na ye te ho ye ndan anya honko bebre odi o mo ahyehye ho nyina no anya de o mo ye bibi di aboa no nche se bibi fufuro na o mo ye enti se bibi fufuro na o mo ye na no wani gi ho a de ye ntimamufo no ye pɛ no eno de wo nhwɛ ho ebere na ye timi atena sesa do ase na wa cheche mu pa amani ada ho nyame hira wae nyame hira yo nyina emme abusia wai aye yera isaka monkote ne yete ne kana bana mamuo mu nsansam a wabi mu papa pa wo ye mu nyansabo akwa no wa kire ye se ba bia keka kɔ no se me nua nie me wafa ase nie me na na nie ma me mpa ba bi mfa ne hye no emmoa ma mamuo nkoso se nke betumi amampanyi wontie de Ghana fo e ka no o me so taw ya ba ensam bebira ka akire ya de be so so de ama ho. Hey, na fido loans say simple sa. Won so the abeto wallet mu. Just 15 minutes pay o. Edem. Minua ton drinks for traffic mu so the abeto mu. 15 minutes pay we be the abeto mu. We adwade o we hwan o. We pay small loan wa. Ye wo hia na wo Android phone, wo valid ID card. Na dial *711*999#. Na fa unko download Fido app every Google Play Store. Fido ni ye FIDO. Bue na apply for the loan. Wo first time, wo ma 200 Ghana cedis na se wo tua wi a. Next time wa pagem kosoro wo mako
kosi 2,000 Ghana cedis. Eye 24/7 debia. Ampo. Unkosa lai wo bank bia. Unhia collateral. Unhia guarantor. Sapepepe. The winner is what dial *711 999 hash. Nedwa ko download Fido app no. No apply for loan. Fido loan. L'argent est prêt. I see anything. The money is ready. Yeah, for Kwaku, me da se. One family clinic ho me call ya mama hu say. Ani da so ho mo bibia wo yare bia. E bia na wonya nhia wo gefo. Ene wiase nyina hu adwuma papa. One family clinic eye. Eba no honam yawo. Die yesisie. Wo to ase. Wo nan ye sifam. Say ya wo ya. E wo wo sempane. E hyehyew. Wo tia fam a na ye tofo. Na ye titiriti. Stroke na chi oni paduane fa. Yawo e ya ma osisi achia. Wo chi na ya wo ya. Wo kon wo nyini mro so. Enso nante ya ye den. Ade se wo kuta poma. Na wonim say yade akwankro etimi de yawo ba ye nipaduam. Bi wo nso a. Na ba bia yawo no wo no. Enya ho kra na yade no wo. Enti hyene nso. Say yawo ne ba. E ma otrimu nkoto adro no ma ne nginsem ansa. Firi say wonnim yade kra e de saa yawo yaba. Ni nyina na one family clinic wo hunim de. Ya wo mbehwehwe hunu ba bia yawo ne free. Say ye ntinimu honam mu ana wo nkasa yi mu. Wo mo de abibidro nimde. Ene yaresa kwa ya hodo opi na eboa. Na yade bia aka de. Eye kokokra. Wo mo ye lab, scan, massage, any home care. See eba ofi abehwew. Wo ye bema, wo mema sam ye bonus. Sanso na oba, wo masam eye bonus. Mo ye adwuma juada kopem memnida. Anopa no watwe kopem nonu. Hwehwe wo mo kira kwan wo Kumasi Patase. Wo mo ben Brother Man Sport. Wo Estate Junction ne so ha. Afei wo mo asimfosu. Hwefo praso. Aguna so adru. Ena mankesim. Frɛ 0546 686817. Go www.onefamilyclinic.com. One Family Clinic, the pain expert. One Family Clinic. Abusuani nyina ya resabia. Yani mutala ni nyina ni ma serious here. Wo se aba ni nya adwuma. Aba ya waba, what touch every segment of education. And na nuan mu yisini. Osoro say papa she 1 and 2. Wo munya ba bi kura nsua de. Aba ya si school dan e bi nsida 75% completion. O Kumasi a na akura pesi osua sunitwa. Osua ha yesi even Chinese movie kura na e ba yibi. Enkura ba hu e friend Ghana Chinese. Sompa FM. Abusuan ya da wase na yama wakwaba. Ene ewiase ya ketua bi nti sa wo hye wo da mu wo ba bia kwa wotumi ya de wo pe bia. Wotumi no obia edidwa wotumi no obi di nkomo ya bibia wo fon so sa de wankasa ope no. Na efiri no anoa beka nne kura titiri ahomache bre no mu eba no. Na manfo afra se wo be hye obi na wasi ni tras no omiamia ne fon so sa sister mbacho hwe wo fon ma me wo ye kwa yakọ. Obi se da bi sister mbacho me sandi ade aba obi na me ye nko. Hwe wo de na me wo se da me so me ye nko na di asem ne nim se bia Ghana nko ade se wo India Kenya ne Italy nyina susu ana omu so ne se da bi Ghana fo he se no de obi a wo krom wo safon obi a kura bi e de pa na ye problem na ne mo face na request video bi from madam for no e che delay answer na ba e pa e no kwa nti ama yes ma mi so e jai ma mi jai video na o ka chen so nya na mmehwe na ono an place nti ese me tam ka obi send ma de ma hwe ni mu sa na ma ntinya mes ada mi data na sam check so data wo nti na mi ho de kwenti later pra na mo yese oh WhatsApp eti ko ye no na ma hwe ni se e den a ade che me ba by na obi na nkosa kam ne chat by business bia me WhatsApp here as a communication wise cause my frustrated what I say example na me bi so obi na am ka say enrun start say we no network na as a education until omo pe na omo bibi my own because WhatsApp there is the most used app obi are using you know see bibi say yes ana frustration ba obi tough because of WhatsApp ya kan na subordinate was na what I say intend there omo pe na omo bi me o my me me do me phone there ba me de echi na me sa so ba enra network na te ko pa na me ni obi di business won komo bi se ha me kakra pa chopa no pe de me hu sa se ye kakra ba na ati akọ enra ha me pa ti me sira mu amunye hu bibi mai wa mo mani hia mo wa abusa we ya Ghana fo ebra so se ma dwenta ya modi apa no ya de wura nsem no na ya de ema mo fisa kase no ya ne mo na ekenkanti ba bia mo bia de manwene de aba no ya so ya de som na ya de amanwo na aboafo no ye cloud internet open internet de ya adwuma bia ba bia wo hye bia na open internet de adwuma bia bra wo haw ne amane bia ni mu a cloud internet they are the fastest internet in the world top high higher one ye nuanom Love FM on the day hwani mu 0244 601 933 0244 601 933 na
wagye so Sompa Foundation yekoto asrew sre na yesrew sre na yesrew sebeboa ye na fi akunafo mobrofo nyanka ewisia na ye masede enso hye wafrom kakra why yenye ne saa na ye ne saa ene ye ya mma ne nye saa na ye saa nso a na ye fe pa enti kakra wo no mpa chofa be kan ye de ho simple 1 cedi 2 cedi ye beje ade bia obatumi ya che bia no wada roma wo de maye ne a ye beje sa wo penkyeremu bia nso a ubaji sa ma we no afre 0244 834 838 eno ne bia me wo baabi me sra mo me niam ani me wo aponche me wo nantwie mo magye e ma be fana to car boot de naba 0244 834 838 anase bia me wan cedi no mentimi mfo ka mfa ma me pia de amamo number no ye 0598 559 802 0598 559 802 edino eye Blessed Foster anatala one media wa hu sa edina mpachaw manipa no a wo ya de no won san hwe ni ye mpachaw pa l'argent est plein sikana betom ebra wo Google Play Store ho no wa download on app no ye fido mo na wo kro no wonya kɔ hɔ pɛ de dika no wonya 200 na wodi hu ni nti Ghana fo o masa de 500 de aka ye ho follow instructions no wonya 2005 na wo kro yi o mpa we na opa de hene fido sikano abetom na bibia aye kama abusua wonim se ya ka de akere wo se ewiase ye wei eduro no de eno na ye nomo haba no na ye nomo nti ade na ye dinyina no haba nti haba mesa no na Dr. Penny akabomu a wo de ye duro nwanwa so abadwa so obia tumirika epe biato ene beko dwom no na obia wo bi ehye ne bag mu aye haba mesa wo yafu no nko ye di afurusane ye malaria ne ade na hawo a sabi o didi na wo fe onyare won so a won tiapo wato apete Fredman Seba dane heba pidan sanso na Colinac Mr. Heba wato apete ba bia sabia bibi won tiasie ye papa doctor no nchire mu sesi a 0257 533 424 0257 533 424 na waje so kansa adwuma de eba wa akwam fie da bia wi no mienu kosi no miensa Kennedy akompre kwa Japan ho asam ana ya na ye kanti wote dom no se wo ba ha betena se kyerɛkyerɛ num de ba ye makwan bia homa no tuma nso de kyerɛ wadwen bia no busa eye kama papa ya pebitie ebi kwa na de bi ahinta wa wonte da brepam no wo mekyerɛkyerɛ mu kama na omode ma wo omada roma ana ya de adwenkyɛ ne ba adwenkyɛ ye nkɔ prokɛse no so na ye hwɛ adwenkyɛ ya mode ya for Facebook live and YouTube no abeka ye nsa no ebi akosa be hyase ma me Brighter J ne die nie eno wose mrepa die nim o mrepa da nim pa ti Ghana ye relax kakra enya boto ye mun kakra ban no obeda na nuoma sade dum so efiri hɔ kɔ ye no Benito enso die nie no se ya tisika so kom de ye wo my Ghana ba bia ye duru ni o teacher kujo tepanyina susu no se na on de to da krampo ana wodwene Ghana fo bi no ho ana wonte won mo ase seda ne da nyina mode sobo abo aban efa enne ahokyere fita ya namuo na wo se hwe economy ni nyina Ghana fo ya ne problem no oyibo boati ne behi no ne die free eno se mampanyi yesere wo yira ken frata pamono no kope ba bi ntina wate enyo no nko ane oman foto samfo Christopher Kaso no ne die free eno se Ghana besa ye biem yanye mampanyini na ado eni Daniel Ajekum Daniel Yedase akwasi ewa taxi driver no in fact edwomfo mamu kum Ghana for papa enanu fiada nko a memenda kwasi ada de chedwada mototo nneoma hwihwihwi sei muda mote onyame wo hwemo pa Derek Ayitensu die nie monkosore ne yehwe wonde obachia ye Heselasi wono so edne die nam Yedase why Amisco nso die nie no in fact we ahokyere no wo ba bia wiase amansa ba bia wo bia fam nya Ghana nko a master plan nso nie no se Ghana fo nim se mampanyi na do obetumi aje ano kwa obetumi so ye yanyini ni kakra no ma be ye Baroski asesere wa no de ne die free eno se se a dom kese no senior one must be a take decision pa no odensa no eye ebeboa ye nam ne kwa so a no yera kinofrata won pe ba bi ntina na omanfo enhwe de di yanim God love nso die ni no say good afternoon o Ghana wachia kumasefo nyina ye damu nyina mosi ebusua ye de besi ha ye fancy ebusua wiai ye de besi wo ha sei ama DJ Rocky
abesom de nyompa atoa so de ama wo woni pa ya de a wosa ye ba bia wo bia na da se ya na wase a na ya yetiafo ye nuanom centers hyɛn mu mountain so private cars ahodo ba bia wo bia no ama special mu ne abusuafo nyina so ye chacha mu na awie yi owura asante ye bo a Benedict ne osahene ye wodi animu kuku a akosua somo asof mame premier ne libia boga na ya bo ama afia jewa kode mame ya mofi na afenso so no akua nyako abro no ma chiame nimo ane abusuafo nyina Restford so mpadi di Dr. Silas ni school fees David PK Akiola na afenso so no Godfred ne abusuani nyina so boya yeso so ye de edom no ba ye se ensem ya yensa kama premto bre kase na mu nyina mo ase Rocky the Darling wakunkon wa ha nyom no wahyehye no boko ya obesan mu se bede no na na kwabra kase nie awie me ne akosia eje wakode boate na kwabi yeso so akono ene eye bekwai ankase hema na woda nana ya pokua bekwai ankase hema no nana na etutu ntoma no na wonuaba miami fieru ama bedu woni ne mma ene onuanom nyina ese nana ya pokua nana ye mo awoda die pa nyame won hyiraw wo man kwatenti ahodi wom onkoso anom nimdie ni nyansa na efa boa wo manfo pa nyame yadom a birthday no se na yesi bi koro no beba fie na ya ba behwe won to tuye wakwakoye ohima idi ya no agya ona di bi kwa na so ona wo kofi wo se kofi akwere fa bi kwa si we wakwakoye ohima enti e wo se ahima no kwa ho kire ye chan ye na se ba bi aye se no I was ya so Rocky the Darling